Apia Biblical se kama ana chese atiase enenen eye abusuaku no mu na abusua nyasam ketwa kora na sidie wasi ababetu bi ede amane omona ano oden yes enkankane eye na nadu baechei ana chese Peter Paradise mami gigi ana chese revu subempa chese wabetu bi de amane omuye pa ma chese bi akwakoso eye agrada so na abusua Apia Biblical de wonim se eye cases a owo chese wo court na se wo police for nsema chese opese proceeding no enye case ketwa ni nanom wa be check nsemu ye ama chese ni na yebekọ na yakwakotie sa nsemu ni na ba mesro so be me subscribe button no na wo mi ayebdo na ewo channel like video no so na bibia enye kama pa yes ni na yenim na nsen nsema na ekoso wo NNN family ni mu na wutimu se ade bechi we si we atime ade bechi we si we akame na chese akwakoye to na abro ewo ye abusuaku no mu na chese aya Apia Biblical albetina mbonten so na wo kire ade konti a chese sa confusion ni nanom esi ewo NNN eye abusuaku no mu na chese abusua anyasem ketwa Apia Biblical achechensimu ama chese owie kan se eye Reverend Obofo Osofo Kennedy ana chese Reverend Usubempa ana mribi omobo pa ekwohya agrada echi se agrada mekuno na chese omutimi kuna Reverend Usubempa ensem bia oka wona asore a koyese nkomhye binom na nka koyese ase onu Reverend Usubempa nkomhye na abem ana chese Apia Biblical ba be chete sansem na no owie no chese watutu bi paye e da koma ne eye na nedu beche ana chese ye mami ngige ne chese omomo keka huni na no ochima eye kama ana chese enyom mudi no nyonyo because enyom aboni a omohyehyeti ono aya Apia Biblical ana chese amasa ensemu na eto mo awo eye NNN family mu no watutu bi so e da koma ne eye kudwosi buni na nabusua yenko ne yenkoti Apia Biblical ensem ne ba yebeto aso miami page isukura makadada say confusion na ebekoso asi ewo NNN mu no me kan of amanka do ayino so the program so 2 months ago I say 1 month 2 weeks ago 2 months ago and me kai na me catch them we say omupa omun take me word either they like it or not confusion ebekoso asi wo NNN mu no we eye muketwa no makase media agro. I am saying without fear. We kura no a asese no eye munketwa. Abusuafo munyina mo social media yi so. Ena omugisu Peter Paradise. Di matem abra Peter. Mintino. Minkano. Minya Peter Paradise hwe. Peter eba Accra. Sa time na of Amanka do ba Ghana many Peter Paradise ye koye case etia of Amanka do unpredictable Amanka do mina me di Peter kotu hotel mina me twa hotel ne ka ade tia na pa ma ye tea any bread ni kosua se ye de kwakwa koma Peter me ko ya Peter ganeko ehun akire nsem no eye buburija Mame ngege be kan de opebia de kire no Peter Paradise so be kan de opebia de kire no then time no na san kofu isi abase o be pe justice for Apia na sa time no na mame efe no agra na agra achi sofo Usubempa atum ama ya beri no enti na omba be wisu mimi case e de atia agra because that time no ya chesofu Usubempa kotum we can we afra me be du beche so that time ya chesofu Usubempa akwa kotum ama Usubempa akodemu aba sedi nsuo si ye no abusuafo sa na wia baye o sedi nsuo si ye no sa na wia baye na wuti wiase a ade ba ko pere da bia meka me wuti wiase a adwene papa sa wuti wiase a adwene papa na adwene papa na obedwene no sa adwene papa na obedwene no adwene papa no abehwe wo so
Obekwakoto owu amenem. Obekwakoto atamfo nsem. Obedu owu ni enkwankwanta. Enam wadwene papa nti. Ewurade besa ma waba nkwam. Ewurade ebesa ma wayede ama waba nkwam. So wuti wiase se woni nipa bia wadwenbone a. Ye chi sofo osu bepa koto mu baaye. Eno de ma me ngege hu se enipa owo wiase a okuta strong case against agra eye apia biblika. Me ti ya ne se ma me ngege eye video. Me ti ya ne se ngege asate bo midin. Justice for apia. Justice for apia. Justice for apia. Emma omudi justice for apia. Justice for apia. Justice for apia ni mu no. Then time no na omuni ye nua ba Nana Brown ene Santiago no omuni ye fine. Enti omuma Nana Brown ene Nana Santiago ene mimi benya nkutahudie. Emma true nkutahudie ni mu no. Enam so ma meni sofu osu bempa ekokushia 1 and 1, not 1, not 2, not 3. Enkoma e course no sofu osu bempa mekami timidia no be shek kokom kakransa. Ma omu yese se mame agra achi sofu osu bempa kotum ama yen ya beri ne dia. Nese mame agra timi de sofu osu bempa kotum dia ene ombeta me machi ama manya justice ne kire se adwiri mu no munim se ba me na ye me bone so den time no na mo support no den time no engage kura be ye video kura tia me e kan se e kwan agra de me afaso no e me na me pe e na de me afaso nti omu nyina be tie agra echi den time no agra man boys ne be chisi me pa me kromfu awiu me temi kam no pa me kromfu awiu enya urade adom ne anu mobra ka yekumi totwene ka yekumi tisese be kromfu aba awabra me nkobo kro no minko wi obi ade eso engege ebe ye video edu ba chi mu nyina be ye video e de supporto de ntia me se me baba du ba chi so no edu ba chi mu nyina be ye video ya na sabe social media na mo refin sam ntam too much. Edu ba chi mu nyina be ye video e de supporto ma me agra say the agra kwa de bia fashion no e good because then time no na so for su be pa na mi wo issue more social media no so nyano most of you people in asma making more social media so that nyina mun asma making na so for su be pa na mi wo issue enti di agra kwa de me fa so no na so for o su be pa mu eni eje ho na wo bo mpo na share kire because so for su be pa e be share nkom ewo onu ankasa na so dem se memewu ti se kanaman tie ne ye o hwe karma is a bitch dia eto o mun na won ayi wo nyame akatwia ene nyame twi o mun nyina eka se de o mun nyuma sitie na o mu kosoro ba fom a ewurade nyankopon wie onyame be koso atwi obu nyina kan mo bia woni die obi obinya ne nsesa obi abenya ne balance. I am telling you onyame be koso atwi o kan mo bia benya ne balance. So for so be pa ko share nkom wo na asori dem se memewu se kraman enumu ni 1 week pepepe ena mame agra ene ne boys ebe chesi mi a ko mu kumi se kromfo no na che se according to asemo a agra ka kire me no e kire se sofo osu bempa na mo sha agra chi se yin kumi
na emfofi de wo nkom sha wo hye na so dem say me wu se kraman. Can you imagine? As a man of God, we say wo komfo by chi satana agra and there was so and the kwade we komfo or was asachara. Nobody is. Na satan na sofo wo hye komfo na ti se onkume na wo kom hye na wo hye no wasore dem say me wu se kraman no entumi emmerem. Na yanka se aha nti se kami wu se kaye kumi se kromfo ampa na ka sofo osu bepa dia betana so dem se man kan se apia be wu se kraman. Agra ka che mi brain sa sofo me ensa na mo na mo hye nachi osa be kan social media no so era mo refi nsam tantampa o media yi so mo refi nsam tam too much. Agra mo wan kasa e be kan agra mo wan kasa be kan se mu ena na mo hye nachi se on fa sa abone no endime obo sofo kanadidin obo reverend obofo din ena obo sofo owusu bempadin. 3 people na asem ne bawie ye na de omo hwehwe senka entome owuo na omo pesenka entome no amamu no ena omu nyina atwe wo mo ho ena ka agra ene ne nkora ne nko a ene ne omu face law aduba chi be ye video Peter Paradise be ye video so aduba chi be ye video Peter Paradise be ye video then time ama omu nyina be di matam kansem phone nsem hunu e kire me e wo media ne so then time mami ngege so the same thing wo ba wo de mo ba obi kura attack wo attack ni sa TG no me be broken one time o jimi twera bibi jimi bia biem because mum baby bo am mpa ne kura na baby love e ka no se mum mpa no kura na me tie baby love videos bi a hoye enne na omu nya ni abie no mahu no kura no ye be ka se me se pa na nipa mpeso mbetie ya asema ye kan to bia mpeso betie ye kan enne ye se kokko bo nyame mpaye no enne mu nyame hu no kura no enne mu nyame hu eno kura no mo hyema me agra chi na enso so agra tene ye tama case ni mu ye den na agra hu se case ni ma ye den wonya wo kamafo no oboafo bia no o tene be di sofo su bempatem etimi kura kan se sofo su bempade ne nsa sebe e wo akora wonya 2 years ase adamu rafi ama agra be di sofo su bempatem pito e wo media iso e ka se sofo su bempatem de nsa sebe e wo akora wonya 2 years ase asem kese ben na chese asem we nenso omantumi anteki any action nka asem we ka asem nka ehun nka mu odupa so obi say wo do nsa wo akora wonya 2 years ase e serious any rape case the same thing a murder case akora wonya 2 years mami we be kan sema kesia edi gu sofo osu be mpaso enam se mo ne wo contract enam se mo ne wo dwumadie bia na mu di nti no de mami be kan ye nyina no sofo osu be mpantumi anteki action mami di matam di sofo osu be patam di ngaga tem ene ngaga kontokwa
di na tem anopa awia anwumre ani anadwo wo media yi so okoye case wono na be di sofo so bempa tem se sofo so bempa entumi amma ne fia na kraman ene di sofo so bempa maame ema ne wo no wono na provoke sofo so bempa ema sofo so bempa etesa ne nkrofo then time na minua ba prophetess na brown ne santiago no mu nyina ne papa wo so bempa eye one omu nyina di akire ko hobi because maame na se no kan na ye provoking words say sofo so bempa entumi amma ono no agra ni fia na kraman ni di sofo su bempa maame ema ne wo sofo su bempa ndi sofo su bempa so hunu se enye kraman ni di ni maame ema ne wo no ntine wo so okofie ho ni nyina na ye trap na ye provoking words ya maame agra wisu ye just to capture o su bempa na ye trap eno wo de trap ye no ena ko to mu se krom ena ko to trap nim se krom ena wo ko ye case wote wa sori dem ye be che wo nkura du ba ti mu nyina ye so mu dwane emom ko nya kan ko nhia kwa me bi ko prepare ma wo ko dam osofo ko dam ma me konfo na wo bo de paase wo nkumi no the same maame konfo ya achi utum kokodam efiri se asem ne baaye no mu nyina matwe mo eno wa be di watem a provoke se wantumi amani fia na kraba de di wo maame ampa okoi emu nsam ye buburuja ene social media for so mo do afifi bebrebe media me da so tai me rem fia semeti eye hose eni ensem egumu no enyensem ketwa agra ko chi sofo osu bempa ko tum wie ye pe ene ngege sa teni ye the same ngege kroya ene o teni ye ene o beka se afide justice for appear gari bosi bia ayana onyankopon etwia nkofo bi ka ayana omu ntia the same ngege ya twa ne ho because atam de ya che sofu osu bepa kwakotuma ba sofu osu bepa ya che kwakotuma ba ne de we ni patem obia nti afide ye pejasis amosofu osu bepa na sofu osu bepa ni case against agra a wodu betumi anya justice nti eye memi case ena ye betumi dia fight agra because agra afom me nti mu nyina na mo ya aware den time said ye maame ne ye ni nyina anye ena na wo engege any adubachi any Peter Paradise na mo ye video na mo de back maame agra ye chi sofu osu mempa de mu hunu se afide de maame ye ne nye enu nti no mo be wisu sa case no e dia fight agra enu hu na sofu osu mempa de mi hia more than 3 times e me see emu nkobo no be ba akiri emu nsem no e be ba akiri emu lawyer ye kofa ye lawyer Mollis Ampa kura agi mu 200 million esa agi Dr. Who so sika e kan ho e di free that case we hunti sika e call lawyer Andy ho oh my goodness because that time no ye pem justice abame afide mu here justice e di amame Kama is a bitch. Enti ena aduba chi de wo hunu no. Remember, we a small boy. Akura wasi so wo nya nnu ba bia hu abrabom ba bia. Boni akesi ya ye di.
ye di dibi na adu ba you are part of it. Peter Paradise, you are part of it. Peter menya wo bone. Peter men count. We are be brother. But ma emrebi sa Reverend Obofo Yisu Peter Paradise. Ma obe kan sem di matem Abramin count mintin wo. The same thing na so for Usu bempane ngege. Ene wo mo ene adu ba mu Yisu wo be di matem. On se omudi bi edi Peter. On se ene wo na omo Yisu di matem no ene wo na wudi o matem. On se atem di kwa na wudi eyi mama ngege ene kodusibo no e chen me de kura wo de ye me wo ngege ye wo ya wo repa Peter Paradise e da wo sate se wo repa Peter Paradise ana ngege eno me sa ka wo ene wo ma ene wo nchirima ada wo ba se wo ba be reply Peter Paradise pe ana ngege eno me e ka wo ene wo ma ene wo nchirima e die ba na wa ma Peter Paradise ameka ankyere me e wo media we so atanye bay ene Peter Paradise engega wanyi su no amana me di matem e wo media yi so on se ene Peter so hu ene Peter etimi kire wase so hu etuawonko ho a wo si etuaduam na se ye twa kwan na se kwan no anka wo dan a wo si di wo twa kwan no na ni gene enne engege on kwa Peter Paradise do fa so e be sama uti ase ni Nyankopon ti ase confusion kura be se simuntem kura no sama mi agra jimifo no or the fake accounts ni biaba sa woman power ban e yo fake accounts e be block wo mu ina we dey mom me share comments ni pa obi obetwe nkwasi asem bi obete mo amose mo de mo nsa ye adwuma no wo agra wo da so tia so dem e bu nkofo e de wo se obi fa 200 mbara oba wonim cancer consultation oba abusa na abusa de nka akomfo na ye abusa tama na wo kom no na ring bi hye wonsa kokromuti right eno sa ring no o hwe Abraham bi Moshe nsa asema make me mamo evidences hwe omo mu wisu sa ring me ba be kire mase agra de ne ho abara me be kire mase sa ring na show kokromuti no kokromuti we asechire ne se yen san kokromuti hu emopo na sa ring no e spirit bi na de sa ring ne ba na omo je sa spirit no a asechire ne se untumi nsan ne ho emmo ne ho po ndi se wo ye sofo wo ye nipa bi na umunya den se de memu odin am tie ya sa nkofo untumi wo mo da I am telling you and a fact I just say wunnim wo mo ase enti wo pa hwe agra nsa tama na okom no na sa awre English kokromuti enya for life o eye demon na no wisu no oda so wisu no demon no na o wisu oda so wisu sa demon no hwe afia swans ne gansa kokromuti ebi hye ho hwe abrante we se a wo fe ne Abraham bi Moshe hwe kokromuti ebi hye ho hwe nyumtufo ne bi te se chapter 1 le mu na de wo se ya de bi hye ho e wo dwumadi a idiba wo bia enya me na mba ba kire wo bi dwumadi edi no but wo de hwe wo nsa kokromuti no wo nsa sa ring ne hye ho ada wo be yi ring na to wo se pe that is the end of their life and also woda na obi ko yi sa ring di fi kokromuti pe that is the end of the person obetunya bodam kura. I'm telling you the truth. And to share the ring inside the kokromuti na obi say ngege has the same ring. Okay, kokromuti say we say ring no ya na ehye ho me say
From the man who doesn't fear Sakati Dondon, who doesn't fear dwarfs. You better check where I see me. I want my attention. Broken one time. So, enti enne edu baachi me ka kire am se osofo na amone ne nam me nam di kan ne nam ye wo edu baachi wo yale ya ye do ba asore wo I saw you mi hu nim sofo na ansa na mo ba be nim no de e koso mo ne sofo ntem bia na mo pasa mo kata so na ye nim o we know everything edu baachi me ka kire o praying eje praying fa na nyame be twia mu nyina mo ka se wo edu baachi wo lidi sa amranche no mo mba ye me bone no umfa hu ni da me na me ka kire wo on se odi bia di wo on se enne the same group na ngege kro ya on se oya ma papa no ayi wo ato atwene that is engege for you. That is engege for you. That is kodosibo for you. What you say? San here etina mpelefo si susukuru wa obesusu eno na mesumesusu dia ma wo na munim sem ye nyame ana de wo dwere yare de wo susu ye no ubenya times 2 enti say papa e times 2 say ye bone susu a e times 2 say nipa wonye wo bone wonti won kan na obi se koya ne bone manwa na wudi akire common enemy fight baby lab atwira de bia ba beto ma caption bi na me hu caption na me sisi sei afide na nia da ho uti wiase ya ofa manka do na di kan social media say don't inherit your enemy's friends. Your friends' enemies, you rather don't inherit your friend's enemy or your enemy's friends, whatever. Don't inherit it. And then, nyame, and the chia woman in aka. One comment from that woman power banner called Obedi Brock. Agra nko for no. If you agra camp. Omo le use South Africa Council. Minimum council na. Omo ye ntwe kura ma me. Omo ye ntwe ene ntatia e wo me mani so. Na mo de mo nyina mo ha mo de obi adana ni be hu de onyame tumi ye. Bedi me nsam nyina ma otwedi ampo Nyankopɔ abasigi adom wode no dom bere ma wo boss no bo asase tete kwan fra ma Nyankopɔ wono na me de me nsam nyina me di amman so bisua no ni yakwakuti e de about musa apiableka wa kansam yi pa uchima chis Nyankopɔ ana ekoso achi omoka omdwuma mudi e wo social media no so no na Nyankopɔ agina so a odi echi omoka kama anani omudi no nyonyonyo sa no na chese uchima chese breve osubempa ene eye revolver for ne Sofo Kennedy ana mo kekabo ma amkɔhye agrada achi se omo pel no ne kuno nyanyame pa de be ma kaim se by this time ka wa program aka eye he ne ndompe ana hyehyɛ form a chese ni na no eye public ababe checheni se ma o se confusion de be koso asi wo ene family no mo kopem da chese Nyankopɔn be ka so okay afede oyinsa e de afro mo so na se ni na no apublica ababe cheche na adwen e de achro mo usu betumi akere wadwen e comment section ha eje inside GH mesro so be mi subscribe at me abel na e won channel like video no so na bibia enye kama pa ha na busam do besi Nyankopɔn hwaw na afese onyo kese se ogye mra kan makra